cerita perempuan Samaria si sambung alu ayat 27 si ulangi. Ras kitar toto. Banci min idah kami, kugakam Tuhan Yesus menjumpai kalak berdosa. Uga bandu makasih ia iselamatkan. Pasu-pasu kami gelah idah kami, uga cara nak banci itandai kami kamu. Bas perempuan Samaria enda diburu Samaria idah kami, dijumpai ndu ia isumur, dung na tandai nakam. Pasu-pasu kami Tuhan kami Yesus gelah banci itandai kami kam, jana itu kami pemere di batae, maka dat kami kegeluhan si rasa lalap ndai. Pasu-pasu kami Tuhan kami Yesus jumpalah kami sekala-sekala. Amin. Ayat 27 ku oge. Pasa si ngoreh mulihkan ajar-ajar Yesus. Mamangkal Athena sebab ida petina Yesus ngerana rasekala diberu. Tapi sekala pe ia lanungkun man dibru kaya tendu. Entah nungkun man Yesus engkai maka kam ngerana rahasia. Terjadi kebingungan man ajar-ajar kala endandai ngeleginakan ku tiga mulih tiga nari ngo idahna guruna cakap ras diberu Samaria. Kenca bagi laus diburu kukuta itading kena ingan launandai. Jenari nina man kalak man anak kuta. Marilah sinehen kalak si enggo nuriken kerinana lagu langkahku. Banci jadi ia meraja penampat si janjikan di batae. Maka berkat anakku tandai ndah Yesus. Ndak kata kuncina. Ugandai ban Yesus maka banci tek perempuan diberu Samaria ndai. Maka Yesus meraja penampat. Banci si idah dua hal. Si pemenan ayat 28. Nina Yesus man bana aku singerana raskam endakap. Si ingkelini si janjikan di batae. Ngaku Yesus. Elep-elep diberu Samaria ndai. Tapi adi sinin labo si isa si kena man anak kuta Samaria mengenai Yesus dai. Marilah sinehen kala si enggo nuriken kerina lagu langkahku. Banci jadi ia meraja penampat si janjikan di batae. Ugaban Yesus maka banci tek perempuan Samaria ndai la banci lang nindu gedang turi-turinna tapi Tuhan Yesus sadang enca Athena icapaina gelah karya dikukatakan dosa perempuan Samaria endah kari dalan nama kabanci ia tek maka aku meraja penampat enda meyak. Adina murid-murid maka banci tek man Yesus. Sanga idahna lau jadi lau anggur. Idahna kemuliaan Tuhan Yesus sirkuasa pencipta langit dan bumi. Tapi perempuan Samaria maka banci tek ku Tuhan Yesus. Ban ikatakan Tuhan Yesus rahasia di belakang kegeluhena. Maka sadar ia endakap dibatasi mada kuasa singeteh kerinana perukuran manusia. Entah kogeken dia bas pasal 2 jenggo kita jumpa. Labo perlu kala nuriken karena manusia man Yesus sebab yeteh Yesus ngekai silit bas pusuh manusia. Pasal 2 ayat 25.
labo perlu kalak nuriken karena manusia man Yesus sebab itah Yesus nge kai silit ibas pusuh manusia merbanca perempuan Samaria ngaku amin nagiandai enggo imulai na galangan kin kam belinin kin kam asangken nini kami Yakub si mereken sumurenda maka banci bereken duman kami lau kegeluh nei gundari ngoidahna belinen kap Yesus asangken nini na Yakub tapi lanai soal lau sumur tapi soal keselamatan si ibre kendai. Adi secara kini teken ngasa jangka ndu kini teken perempuan Samaria indah. Pertama, sangapindo Tuhan Yesus ndai lau. Kainina lakap kita si kade-kaden kam kalak Yahudi kami kalak Samaria lakap si paken kita. Tapi reh Yesus adi itendu pemere di bata. Kain dan nina deba. Adi itendu pemere di bata. Jana adi itandai indu ise si mindo lau man bandu enda. Jadi tujuan Tuhan Yesus ngerana ras perempuan Samaria gelah itandai indu aku. Kata eja di manusia ringan di tengah-tengah ta gelah banci di batas ini surgandai itandai indu aku. Tentu ipindondu man bana lau. Jenari ibre kena man bandu lau si mereken kegeluhane. Gundari ngusu perempuan dai idahna. Maka belinen nge Yesus asangken nini na Yakub. Gundari ngu idahna. Dalam nabun nabi saja. Dai matang-tang nakal di lo perbulangan du. Maka ni nakut teh kamu nabi di bagai kata. Jadi terdauhkan kan dia kata kena ingin du dengakang. Dirih pagi. Ngaloi di bru endaman Yesus ayat 25 kae. Kut teh nge maka raja penampak si janjikan di bata si igelari Kristus nandangi rihmu. Jago dia secara teologi. Tehna kekudusan orang Yahudi, tehna kemacikan kalak Samaria, menjadi tehna ka. Ayat 25. Ngaloi di bru man Yesus, kutenge maka raja penampak si janjikan di bata, si iglari Kristus nandangi rihmu. Jana adirih iya kerina pagi ipetangkasna man banta. 26. Nina Yesus man bana aku singerana ras kam endakap si ingklini si janjikan di batae. Dua jenda itu duken Tuhan Yesus mandi beru Samaria. Yesus sendiri ngaku nge si idara mindui aku kap. Tapi ulah kita lupa si berkesan banca di beru Samaria itandaina Yesus ndai raja penampat itandainya Yesus ndai di batas itu tuhu ban itu duhken Yesus mabagini na jenda encagia bersaksi kenca bagi laus di beru kukuta itading kena ingan launan dai jenari nina man anak kuta marilah sinehen kalak si enggo nuriken kerina lagu langkahku. Terjadi hati yang baru, lana ia mela. Kaina deba, banci jadi ia meraja penampak si janjikan di batai. Maka berkat anak kuta ndah Yesus. Adi ogendu Injil Yohanes, adi enggo jumpa ya ras juru selamat, adi enggo ya adi enggo ya selamat. Lah pernah isusunna tapi istri terakenaman kalak si deban bahwa ia enggo jumpa ras juru selamat ndai. Lang banci kaidahan du baginda belinna dosana. Ndai suari gelahula jumpa ras jelma
Nggo kasih ras Nikodemus dalam waktu Yesus disalibkan. Ndai berengi-berengi ya, makanya ulai ia kalah. Dia berusaha Maria pe, ndai ciger-ciger ia muat lau, gelah ula jumpa ras jelma. Tapi jage jumpa ras juru selamat Yesus Raja penampak situ tuh lanailit tertutup kerinana ban ngumria kapna naik nilai hidup na bicara kata kendo ndai lanai akapna iar popo ban go 5 per bulan na secara rohani ngerana kangkrinana soal ini begini begitu tapi dosana nggo treuh kal mejinna. Makanya kundai perempuan Samaria indah labuh kalak la rohani. Dagi teh nangka nuruh kari Mesias. Iteh nakang igurung kari mejem ingan ersembah. Iteh nakang adirih kari raja penampat. Iteh ndu katanya. Kai ni kalak ka. Kata kena kari kinina rahasia anta ni naka. Ruhnya Tuhan Yesus. Aku kap si turi kenduena. Si sangana ngerana raskam. Encage nggo jumpa, nggo lupa ia lau nandai. Nggo lupa ia ember nandai, nguriana kapna menceritakan Tuhan Yesus. Isir sadaras Kristus ia menjadi tenepan simbaru, nggo meria kapna. Lanai ia mela jumpa raskala Samaria ikutana. Seriras Nikodemus, lanai yang biar nginin kalak Parisi, maka susurna Tuhan Yesus. Sanga ia mati i kayu persilang. Uga bantuan Yesus maka banci itandai perempuan Samaria ndai enda meraja penampat Soge kenca bagi lawas di bru kukuta itading kenan yang laut dai jenari ni naman anak kuta marilah ajak nakal si deban marilah si neken kala si enggon nuriken kerinana lagu langkahku banci jadi ia meraja penampak si janjikan di batae. Maka berkat anakku tae ndahi Yesus kalak perdosa ndahai ngoteh nakai pemeregi bata. Ma bagian dah bicara tendu ise si mindu enda ngotendu kai pemeregi bata. Ma bagian dah ayat sebelumnya adi itendu karena pemeregi bata. Jana adi itandai indu ise si mindu lauman bandu enda. Tentu ipindondu man bana lau jenari ibre kena man bandu lau simreken kekeluhan. Uga ban Yesus maka itandai di beru Samaria enda kata enggo jadi manusia. Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa membukakan rahasia di beru Samaria ndai merbanca itandai na Yesus. Maka sanga ia bersaksi, isaksi kena kaisi ikatakan Yesus man bana. Membagi kinai, iya kenca bagi itading kena ember-ember nandailannya perlu bandai lau minta mekur kena. Gundari nggo cakap surga cakap kena. Ndai bagis lawenda lalit timbang dia istilah mekur kena. Gundari lanai nggo jadi marilah sineken kala si enggo nuriken kerina lagu langkahku banci jadi ia meraja penampat si janjikan di batae maka berkat anak kuta endah Yesus berkuasa kalak berdosa kalau dia bersaksi sada kota Samaria bana gempar diberu paksa si ajar-ajar nyahkan Yesus man nina guru man kita tapi ngalo Yesus likap panganku silai tekhndu maka si sungkun-sungkunun ajar-ajar nina lip kindai kala naruhkan pangan man bana jenari nina Yesus panganku mekap ngikutkan peraten si nuru aku nengendungi dahin si ibre kena man bangku ikata kendu 4 bulan nari enggorani tapi nekenlah kujuma-juma pagi enggo megersing ibas juma gunai prani bancilah angka jar-ajar kala si pranisa ngaloken upah jana
pepulungna hasilna guna kegeluan situ tuhu selara kerikirin gelas si merdang ras si rani ras meriah ukur tuhu mebagai si katakan ibas kuan-kuan lain si merdang lain si peranisa kusuruh kamrani ijuma lakam dahisa kalak si deban ije erdahin janah kam pepulung as ulih latihna enterem kalau Samaria ibas kuta tekman Yesus erdandanken nina di brue ituriken naman bangku krina si enggo pernah kubahan gendek khotbah di Brundai tapi Alkitab tidak segan-segan mencatat kainina enterem kala Samaria ibas kuta tekman Yesus reban kai ya te ia man Yesus si uligas kelinari enterem kala Samaria ibas kuta tekman Yesus erdandan kenina di beru itu dikena man bangku krina si enggo pernah kubahan lamela perempuan Samaria menceritakan keadaanna ban enggo malam ban Tuhan Yesus lang dosana kap krina yang diturikena lali sada kalpe si muhulina maka ni nandain terem kala Samaria ibas kuta etik man Yesus erdanan kenina di brue itu dikena man bangku krina si enggo pernah katakan maka kenca jumpa kala Samaria ras Yesus ipindoken gelah ula lebih Yesus lawas enggo tahani kala Samaria ndai Yesus jetaing selanjutnya saya bandan jenda ula ia mintes lawas perbahan si dua wari dekahna Yesus ikut kala Samaria kenca Yesus ngajar resteremna pikala situ jenari nina kala mandi berundai kami enggo tegen duari labor dandanken kai si ikata kendu tapi dandanken kami jine enggo ngidah enggo megi pengajarna janah yeteh kami maka tuhumu iya si engklini doni enda kam mancing gotik man Yesus si kugange si banci itu kindu kalau Samaria katakan nandai melala kalau tik man Yesus ban kesaksian diberu Samaria ban menjaga selanjutnya ban go kaje Tuhan Yesus dua wari go kakala ndai pengaku maka Yesus meraja si kelengi si enggo ijanjikan di batandai si gendeki gelahula kada kak du melalasa jadi bas cerita enda uga perempuan Samaria banci teu uga ban Yesus maka banci kala enda teu uga ban Yesus maka perempuan Samaria ndai banci ngaku iya maka enda meraja penampak si enggo ijanjikan melala ceritana tapi ikatakan Yesus dosana ras dosana ndai rebanca yang ngaku enda uga apa bebas di batanari sebab enggo itehna adirih pagi raja ikatakan krinana kuga corak kegeluhan kami laus ya bersaksi engkak maka ninta usur rata-rata ibas Injil Yohanes kalau singgutik ban Tuhan Yesus man bana itu rikena man kala sideban nindu dia kari mulai dari pasal sada ke kini teken singgo turah bas pusuh kala la pernah isusunna tapi ikataken man kala sideban perempuan Samaria iban Tuhan Yesus man bana arkitek-kiteken itu lu kena dosana. Jadi kata kena aku mesti sangana ngerana ras kami.
Tadi kena ember na krinana, nggo lebih penting lau kegeluhan, asangkan lau sirban cakakari ia muas. Dung nakala Samaria tekman Yesus, kita kan kesaksian di Brundai. Tetapi ipindo kala ndai mo Yesus 2 hari narjay, dung nakala ndai pe nggo katep, ban nggo begina kai si ikatakan Yesus. Man bandu di bata kami serih isurganari. Ajarilah kami, maka banci kami sihte ngaku. Maka kami dibatasi tuhu-tuhu, si mereka lau kegeluhan, ija banci kami geluh. Ban kami dibatasi tuhu-tuhu. Adi enggo memang kami tik bandu. La kabu kepeken banci, la isaksikan kami man kalak sideban. Uga bandu carana kami enggo ngaku, maka kami raja penampak singgo janjikan di batae, das enggo rehken 2 hari. Isembah kami di bata kami. Kata enggo jadi manusia, kata di bata kap. Itandai kami mekam siri isurganari, maka enggo kakam mulih ku surga. Bala Tuhan Yesus banci kami tekman bandu sekala-sekala. Baik kalak perdosa, bagi pikala Samaria. Isembah kami di bata kami, ban enda me pemeresi ibreken di bata daiman kami. Amin.